Manipur Pradesh Congress Committee Sinjariba Simulaba Press Meet asida Maroina Lokachariba topic asi BJP के MLA Paulina Hakif Secretary ACD Karakpa MLA Sina Takuntrama Thoida July की Takuntrama Thoida Manipur Leiba Akudi Aziz Leiba Manipur Japon Musakam Union Territory of Tokoma Dada Iram si Nimthal Kani Hain Pikiba Magi opinion Adugi topic Adu Lokacharaga si Aduga Ani Super topic ta Queen Lokachari si Shukri agreement da Shukri emenda Manipur agreement da Manipur gi territorial integrity kahenba yaroi habisi masi lokho e na BJP government gi anoba khawar phung kiba BJP government na lokho khongthang sigi matang da ekogi Manipur Pradesh Congress Committee ki vice president pubiriba aduga ko senior spokesperson pubiriba Harisho Goswami yet with the pubiriba na sigi press meet conduct obligani media gi singna khunu kutaram okchari masigi topic ki matangda ai naw mega chandana tawak khum thamigre aikoigi Manipur da thoiba thodo asi megi tang ahum jagi masi hokta leppa leitana ane sunaba mikap mirau khol misi mina maya masina pik than na lai masi aikoi tampata leiba koi chilnau singchu mompang maike chilnau haiba tare tingda leiba su khudima asi hujiksi maruina maike amusung kuki gi marakta tokpa conflict haiba tare masida koi si ayamba loina mak wana bagi wa bagi koi masidi chaikhen gi loina phangnare adubu aikoi tampata leiba chil akoi maike furup haiba tare masi su ayam matamda Fulai Paiva Suda Leva Milton Singna Landarakpa Nalaitana Landarakpa attack to Pusina Maramuduna Masigi Naktok Nabu Honava Nasina Karaida Nakayena Karaida Ivan Singba Masigi Wakalunda Hayena Tari Tokani Nasina Tari Tokani Haiva Port Mayam Kida Kujayamba and Gas to Duna Labuina Togi the Marakshida New Kradi Manipur ki Heli the Leva community Amada Landana Sohanna, Mui Karana di Kai Doga have that Topo community, Mui Karana di Manipur, Tugaina, Leptan of Ponadana, don't hold the private island. Manipur Tugaina, we can go to them Sankalapa. Masigi, Sarukamoina, Nasagi, Psychoti, MLA, Paulian Lan Hockey Pipe. Massage Natari, Haki Geda, Nahan, paper, the newspaper, the news, the Laput party passing. I will 29, the most probably Organian and Kali subject to confirmation. The young Tangiga, the Union Territory, Togo Matanda, Manipur, which Lakani, I will report them of Man Sangiga. Aham the Mama Sasi Kanano, Haikanda, Nasagi Tang, Tarani, Migi Tang, until 2023, the separate administration, race statement number Topatian, MLAs, BJP, MLA, Amazon supporter, Tarana. Statement nama separate administration later di yararoi wathok solution di yararoi hai ki banu pasna nasidi kari mu hayage da ariba BJP ki MLA na akoi ki Manipur da territory ahum thokna rekan da waroi sun por kane haina thamakpa si anam da condemn towi masung masi pafam si ekoi ni yagam moi hai wapam si ma am thamjage aduga Masi Kalidagi Mana Kavana Harpanu is in Mukanda, Edoge Haimatumda, and recently the Kuki Su the Leva, United People's Front UPF, Amasung, Kuki National Organization Kiano, Moy Apex Odi Anisina, Su the Leva, Su the Leva, Milton groups in leaders in Dina, Akugi 100 recently Amuk Akuisugi Wari Watai Sanava Mahata Teliva. Delhi the Secretary give up from Queen and Luna Kangi, Queen Tare, other Masliawi, UPFP, high group to the Timida around Kipian Naya Amuna Lutimba, Aduga, Kuki National Organizing a Selen Hockey by Lutimba, Aduga, Wari Sanavana Kanada Sanava, AK Mishra, Special Advisor, Ministry of Home Affairs, AK Mishra, Makoisi, Wari Sanatan of Yiki in Interdig weapons, Masi weapons, Yawi and Tare. Union Territory in the separate administration, Yaroi, Ayapoti, Masi newspapers in the
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯥꯏꯌꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯗ ꯅꯩꯅꯕꯅꯤꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯒꯤ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯇꯨꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯕꯜꯗ ꯌꯥꯎꯕ agreed ground rules for implementation of the suspension of operations SU with KNO and the UPF aina haibase masida preamble da yaurisi India ki constitution ngakani the laws of the land ngakani territorial integrity of Manipur ngakani haibane masiju hujik territorial integrity lokthokre na tar newspaper report matumi SU ki ground rule da yauri karigumba masi lokthokragadi aikoi wari sanaroi aduna hairiba Manipur ki territorial integrity ki wafamse ground rule ki preamble da yauriba ote lokho kanda koi wari sanagani haibasi masi aikoina newspaper reporting press media ki report ki masi aikoina masi lokthokre haibasi su tare masi na oiriba phibam jina amarom dana aikoina isa ngakchanaba ngakthoknaba kannaba honaba ki akanba lan koi kandaba yadaba ngaktaba yadaba amarom dana Manipur ki apunba saktam integrity, territorial integrity, yaure administrative integrity, administration da separate administration na single lehin daba yaure. Masi lagi report se, masum na kanda ngakthok na bagi masi kamaina kanda da ke na kona bagi chili na umuru pang mayama masu lagi rongani. Adu akoi Congress party ki oina di kona hawudi ke haidu na lai madudi Manipur ki territorial integrity amasung separate administration na base. Manipur da sungya yaro ya ta haiduna dum lai don handat oiriba akoi thodu wa thuk mayam masigi marakta oiriba wafam sing si yengura kan da di kai loge da akoi da yamna chawna akiba amasung apprehension amasung akoi ji kai gum kharadi sigi matang da so tenghan da ya da ba I wafam lakuna maram buduna ngasigi press conference anguk chabani masina tasengna lokthokra lokthoktabra hai kanana khanggadage hai matamda Kaunaribe agreement is tripartite talking. A party on 3 parties agreement. Manipur government na masigi matana karigi react to the nobo hu ko. Masi nini umni marini mamanga paper da kaida la pakra thenga ga chu la ki wa pum oire. Adu ga di paper da thola nina chummaga chu chummi chumjaga chu chumdi. Yaw ga chu yawi yaw da chu yawdi sendokam thoye masi namdal laga Manipur government is also a party in the tripartite talk. They must know this. Masi matang se moi khangadabani. Aduna paper de yawramna they have to clarify it. Masi public da miyam da yamna thuna athu matam da moi sendokadabani haibasma ai thamjage